Manipur kapungtam bakshisan khangrok semka khawai PM Modi na kasathair. Lupa crore Nathum gatawi special package chishathair. Union Territory wuivang MLA Tharana PM Modi le memorandum misanghaira. Shimtung akhawi azingli mok thuli paimara jihaira. Free movement regime, border fencing, Indonaka maram wuivang, UNC na PM Modi le memorandum misanghaira. Leisalala, Tangkhul Express Pvt Rinmichon Khamsak inapamidale. Popping may sign ang nang roomsa. Manipur wikapungay na tambak alungli shitsang kangarokwi, kangarunga tongsem palungrada Prime Minister Modi na hanghaira. Imphal Kangla Fort yari kazibli kamadwili Modi na kahang stately haksang resang kawai kala cham khana khwira kawai shokarna ot machatla satale. Manipur hi Mother India wi kuihonli matha Khamsak aman kasagang lungnada Modi na masot miya. Hilirot kamarat saikorali condemn sanga yiya kachihanga. Itum ko kasada Manipur hi chingni kahai kala hakasang rekasang shongzali kuiba pulungrada Prime Minister na hanga. Kamarai ngasa kawai kala shitsang kangro kuira ngasa kawai itumwi shorkar committed na gachila hangsanga. India wi Operation Sindurli Manipur wi naumiyar rapina kamataya ot ngurut kuimiya gachila Modi na hangsanga. State wi lansinrin hakasangli Manipur wi shinausan mangali zatale gachila Modi na hanga. 21st century hi Northeast winada Prime Minister china hangsanga. Kathaga political settlement khura khawai kala Union Territory wuivang MLA Tharana PM Modi le khangakaw memorandum misanghaira. Kukizo nawbingli tampak pamuina tharhaira. Kakhiak mida assault rapesa kala zakshilak aina sakyang mi haira gchi memorandum chili hanga. Shoka hi state zangda majority community na minority community li kasa ethnic persecution na da MLA pinchina hanga. Are itum kapha khongnai khangsa mangai na chingri eina okthubaira. Shimtunga khawya jingli mok thuli paimara da MLA pinchina ngawawaira. Legislature gazang separate union territory kapowi chan ngazek thakda khwira mikhavai poda apong chimangai na kapong chingri kahai kala security justice khwirara gchi shitsanga da kapisanga. Memorandum chi Vungzakin Valte PJP Thanlon, Ngursanglur Sanate PJP Tipaimuk, Jinlun Thang Manlun KPA Singat, Letsamang Haukip PJP Henglip, Paulian Lal Haukip PJP Saikot, Lalian Mang Kaute PJP Churachanpur, Letpau Haukip PJP Tengnopal, Kimnyo Hangshing KPA Saikul, Haukolet Kipken Independent Saitur Kala, Nemcha Kipken PJP Kangpokpi Atumna Migasangna. BM Modi Khongli United Naga Council UNC na memorandum misanghaira. Manipur to short hili Naga Mazangmana Kala Hili Michang Masala Principled Neutrality Haida Rahaira. Kala Chingri Kawai conflicting communities li reach outside Rahaira Kuchi Hangsanga. Naga Noping na Boda Khalei Free Movement Regime Kala Porter Leret Maramli Miken Sangmi Kawai UNC na BM Modi li memorandum migasangna. Maram wuivang Indian Shokarli memorandum kala representations ngadate da misang demonstrations, protest rallies, dialogue kazitara khapamnala positive results mushok thuda naka apamli achon tarik chishathang indefinite trade embargo hopoka. Government of Manipur na tarik tharathang janpau mida fencing out mahau pokrang lakha UNC GOM kala MHA wi jan ngazek hopok liragchi duimida agitation ji ngasam kawai boya. BM ungi gchi atam khangasun theida shorkari kapoche UNC na khuisang mida trade embargo ji ngasam gasana da hangsanga. Border fencing project kala FM regime maram hili PM mashana yangsang khami bohaira. UNC na memorandum chili Indo-Naga peace process kupsang khawai maram laga pisanga. Indo-Naga framework agreement ji shoisada zingkom thara kaura. Modi wi kathanli shidgasang chihan leida historical initiative chi logical kupkasang khwira khawai UNC na ngakawaira. Manipuri chimi kahai kala dwi khangami khwira khawai Prime Minister Narendra Modi na kasathaira. Rod Kamarat na Sazi Kahai Mirin Semgalushit Kawai Sender na Kamitsada Lake Chihanga.
aya chorachanpur li khamaduli prime minister na kahang state li normalcy khura khawai kala development thaksa khawai state li indian sarkar na full support mi dale manipur hi kichihan kala aspiration wi ngaleina mathala kahaya bam hile kala shila kaina rot khamara dwi akala zu haina the pm chinahanga aji ina Nathum li ngasotale kichi tui khamina indian sarkar na manipur wi mi pingling sotale da modi na hangsanga duishot wi na shim jiho kahai shim khu wuivang shim gathar thingshini ka da semira kichi modi na chisha thaira kala chi central housing schemes ajingli shim thinghang thru ka da sem kahai chili matai da raki kichi na da hanga chingri kahai hina hakasang rekasang wi foundation na kichi prime minister na hangda north east li khangayat kasang ka lekasa thui kahai atam ni chamna ka khui khirai ra kichi hanga chan ngazek khaya kashi kala phapta khang rokle sakta haida chingri khawai satale kichi hanga prime minister na manipur wuivang lupa 3000 crore with special package la chisha thaira kala displaced shim grouping wuivang lupa 500 crore earmark saira kichi hanga ache tribal community kichi wi hakasang rekasang hi ngalai wi khamata ya sada haya khare sada 30 apa janjadia gram utkarsh abhiyan chi tribal areas ping wuivang implement sada le kichi la modi na hangsanga kho khasa khawai ngawda chingri kahai shongzali manga muiwa khawai modi na organization ping ni kasatsanga displaced miping resettle kasa kala manipur hi chingri kahai lekhaya manga khawawi machut ngasa khawai state sarkar li center na gatomi chingri da bm modi na hanga prime minister khongle ngasunda manipur people's party mpp youth front nala party office imphal li protest sa chithayra center with divisive anti-laying tactics thengsa khawai protest kasana kichi hangda communities khanili ngadate da treat da sarkarna yari wialungli mashikasang tukming sakhawa da youth front china hanga prime minister na crore wi projects target kami khawai atam leya kha kachang thrada thruk langda displaced shimkhro wuivang dui akhala mahang thuwa da mpp youth kathana china hanga kasaina kha kapamchi mathe khami mangmaningla sakashi otsakna da hangsanga barbed wires khanugli relief camps li worship maleilak shim maleilak itumui naungara kathada resang rakla da khanghan sai protest rally ji police na kham kahaili mpp na condemn sai prime minister manipur khongzi mi shothang itumui akhon ma shokhang sagi sarkar na khamashung chili ngichiya gachi chithaya da mpp youth kathana china hanga manipur to short zingkum khani langhai wi hili prime minister narendra modi khongli sunda manipur pradesh youth congress committee na imphal protest pamhaira party member pingna congress phawan we eina kangla zatwa khwai sai kha security forces na kham thwe hawa demonstrator pingna condemn kasa chitheda prime minister wi amu mashoda sing chithaya manipur pradesh youth congress president wahingbam anand na kahang modi wi khong hina dushoti address masar thuwa a khong hi kasang khara ga hai du shot with solution khuyung khami maningla development projects hang chithei khawaina da manipur pradesh youth congress president chin hanga prime minister na gachangkha daina du shoti jamna khawai khong sa sa si gacha political parties civil society organizations kala stakeholders pingli khangsan khuika ta lera kha khong hi yarili thengwing sa khawai political phikarang sa hawa da manipur pradesh youth congress president wahingbam anand nahanga bm modi khongli makhamya coordination committee korkom na dodal shutdown sada imphale thangthangwi kharing kharakli kahap thekhuya dukan worship commercial establishments shungsak ima markets kuthumthum mushothuwa street vendors la mushokmada khwairam band kethel kala ring nai ngachakyang thekhuya guchi it paw sampanga bm modi khongling sunda thoba shongla meira bai bi pingna protest saya sit in demonstrations sangayum farm lilong arabti thoba le sangthem nongbok sekmai kala khanga pok lamlong ketheli khwikaya narendra modi hanung haulu manipur weina afspa khwithuilu divide and rule policy ngasamlu kala manipur to short with solution khuralu da ngawji theya nongbok sekmai le khong thrada mati kasang environment protection committee nala protest pama
Kaponga political solution nga kauda Kukizo Council KZC na Prime Minister Narendra Modi li formal memorandum misang haira. Memorandum chili Kukizo naubing na kachot kachang pungra gahai maram hanga. Zadra gahai adam li maitili khangaruk li Kukizo shakni hang panga gada thi haira da KZC na claim sai. Church shakatum hang turuk kala korum shim kate sak yang mi haira. Shim ting shini thot mi hao kala mi ting matishika relief camps lipam talaida KZC na kabisanga. Memorandum chili Kukizo we demand article 239A azingli separate administration wuivang legislature gazang union territory semi mikhavai kapoli migen sang kami ngakawhaira. Border khalei convenience maningla chingri khavai security kala community chiwi survival wuivang kan khana phekana da claim sai. P tarik madithang SOO group na agreement choice hada atam gacha political settlement khwira khawai maya gahai chiwa tishuda chan ngazek thakda khwira khawai kala dialogue kapong solution wuivang thakla kaina ot sa khawai hangsanga. Leiret makanda kharami pingwi illegal settlements maleng sa khawai Governor Ajay Kumar Phala Jurachandpur wi mipingni kasathaira. Jurachandpur yari gzip Prime Minister Narendra Modi wi mangali phala na khamadwili Manipuri hot khanama chatla wada makhunmei layamai shokra gachi shikasang phongshoka. Ituming leli porters makanda kharami ping laiha matarang sak paimana. Kasak khalei yang sanghawai state kala center shorkar khanini na effective pekar khwai kamit sai gachi governor na hanga. Phala na gahang Manipur displaced mibingwi resettlement phase kathumai na semhaira. Stability kala safety wuivang additional security personnel kala quick response teams la juho haira da hanga. Chingri kahai kala stability rakhawai community saikorana chan ngazek phapta khangro kala governance li katom khawai phalana kasatsanga. Nepal Prime Minister Otngarut Khwisa khawai former Chief Justice Sushila Kargili kapangsang haira. Social media sites kakham kala corruption li makhamaya yarina shorkar li khangasung protest sakshila kaina shokahai withili BM sakasa KB Sharma Olina ngapham juhohauda zingkum hangshini da gathum kargili kapangsangna. Nepali Prime Minister Otngarut kakhui Shinau Sushila Karkin khareng saya. Arang alejwi parliamentary elections zinguma mayo tarik phangatang Sarada President Ramchandra Baudelwi office na chishathaira. Nepal interim shorkar gasemji India na welcome sayada Ministry of External Affairs na phongshoka. Sushila Karki na gathan interim shorkar jina chingri kaha stability khwirara gaji shitsanga da external affairs na hanga. Khanganaya khongnai kala fellow democracy ina long term development partner sada India na Nepali ngshikla kaina watsawara da Indian shorkar na gapishoka. Mizoram railway line khare tharkat ka haira. Bairabi Sairang broad gauge project chi aya Prime Minister Narendra Modi na tharkat ka mida state chi connectivity shongzali khamataya phekar ka khui chithe haira. Luba 8070 crore aina kasem 51.38 km line chi Indian Railways 13 jani sakmai 3 da sem ka khui akhana chi 2008 to 9 kum sanction salaka 2015 ni sem ka phok rail line chili tunnels hangmadi da phanga major thong hang phanga da phanga minor thong hang chi shat da shini kala road over and underpasses thara ka da zanga rail shongfu chui alignment 54% shika tunnels kala thong makana kala sairang alem bridge number 144 chi 114 meters kada Delhi wi kutub minar le chumi da ngning dale China India wi chumi thui chi pier railway bridge ngasaya da north east frontier railway na hanga project chili stations mati hortoki gonpui molkhang kala sairang hiping heina marigi kichina hi eina Mizoram na India wi railway network le kasang sampanghaira North Eastern Capital Direct Rail Access Khalei Guwahati Agartala kala itna nakar withili aizol na khamateli zanga Phungir headquarter li Tangkhul legal awareness angaran angye rungmi kidale Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act 2013 kala the National Food Security Act 2013 wi maramli hangchithera
One-day legal awareness program ji gachang yui tarik trada shini thang Phungyer headquarters li rumira. Chili Alek Muiva, Member Secretary, MJS Manipur State Legal Services Authority, Kala BA Phungrishung, Additional Member Secretary, MJS MASLSA, Anina Resource Person Samira. Angran Angeji Manipur State Legal Services Authority, Kala Committee on National Highway 102A affected villages under Phungyer subdivision na Mashikta Mukhokamina. Latluida Ajui Kamadaya Baubi. Manipur Kapungtam Bakshisan Kangrok Semga Khavai, PM Modina Kasathair. Lupa Gro Tingatum Gatawi Special Package Jishathair. Union Territory Wuivang MLA Tharana, PM Modili Memorandum Misanghaira. Shimtung Akawi Azingli Mok Tuli Paimara Jihaira. Free movement regime, border fencing, Indonaka Mara Wuivang, UNC na BM Modili Memorandum Misanghaira. Achu Pao Ling Janghaira, Pao Nganadak Nathum saikorali Ringapha Kalakhamhaya Rinmichon Sasiranu.